impi kaJehova inqoba sakwehlulwa. Impi kaJehova inqoba sakwehlulwa. Njalo mangathi ishona phansi la ikhuphuka khona, njalo mangathi iyaphela ila iqala khona. Lithi iBhayibheli kuthunyelwa umlayezo kubo kaLazaro, uthunyelwa kuJesu kuthiwa lo omthandayo uyagula. Belindele ukuthi uzofika ngokuphuthuma ngoba ilo akamthandayo. Lithi iBhayibheli uJesu wenza umlayezo waqhubeka wahlala la akade khona, waxoxela abafundi ukuthi ukugula kaLazaro akusikho ukugula nje, kodwa ukuthi kukhazimuliswe igama likaJesu likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wahlala waqhubeka ngale kubo kaLazaro, kuyambulwa kuyembeswa, washona uLazaro wangcatshwa. Lutho uJesu akafikile. Ngathi ngiyababona abangaleso sikhathi bethi besithi uyamthanda. Ngathi ngiyababona nabebandla besithi bayatholana bayaswana, uyamthanda kodwa akafiki ngisho nasemngcwabeni wakhe. uNkulunkulu njalo mezokwenza into kuba ngathi uyehlulwa. I know you've been applying, I know you've been praying for your breakthrough, I know you've been praying for a healing, but it seems like nothing is happening. Impi kaNkulunkulu inqoba sakwehlulwa. Lithi iBhayibheli uke wathula kuboshwa noma kubanjwa uShadrach noMeshach no-Abednego bekhuzwa wangavela, behamba beya emlilweni noma esithandweni somlilo. Siphindaphindwa kasikhombisa lutho uNkulunkulu akaveli, bathathwa bafakwa phakathi esithandweni somlilo, wavela eseyindoda yesine emlilweni. Uke wathula uDaniel efakwe emphandini weNgonyama. Elithi iBhayibheli zazilambe kakhulu, uNkulunkulu wazifaka ku-fasting, kodwa akavelanga eboshwa uDaniel, ephoswa akavelanga, kodwa emphandwini wabamba imilomo yeNgonyama sangabadla. Uke wangavela uPawula noSilas beshawa. Lithi iBhayibheli babeshawiwe kakhulu, kodwa uthe sebemdumise ebusuku, lithi kwaqaqeka iminyango yejele. Impi kaNkulunkulu inqoba sakwehlulwa. Uthi umpostoli Pawulo mayebhala uthi uJesu esanishumayeza yena uthi wawuqeda umsebenzi mhla abantu becabanga ukuthi uyaqala. Sisihamba